بسم الله الرحمن الرحيم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. بذكر محمد تحيا القلوب وتباني الخطايا والذنوب. الله نبي ذكره في كل أرض وفي كل زمان شفاء 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 بصدوري وللزقام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تغفر رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنورك يا ربي حفظنك وامانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا رب
رب صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل محسنين الله يا الله ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمصطفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله الله يا الله من له يا إن الله إن المسيئين قد جاءوا لي ذنبي أستغفر الله يا سيدي يا رسول الله يا من دعوه يا إن الله إن المذيب قد جاءوا إن الأنبياء فغسلون يا سيد الرسل هدينا الله الله يا بقرن ليل الآن يا حمة سادة الأبطال مدينة صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من دعوه يا إن الله إلى المذيب قد جاءوا إلى الأنبياء فغسلون يا الله مدينة صافي الله ذاك ابن عيسى بزغرا ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدر يا سيدي يا رسول الله يا من دعوه يا إلى المذيب قد جاءوا إلى الأنبياء فغيرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل موطايا. أصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرر الكريمة والجباه واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف يقدم تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالغفران والغفران سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران. bulan-bulan yang suci bulan umat-umatnya Nabi bulan Ramadan banyak hati untuk ibadah setiap hari. سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران. Jika puasa tinggalkan dosa sucikan hati dari tercela adab di bulan suci yang mulia tidaklah boleh saling menghina. سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله
والغفران Lailatul Qadar malam ampunan, siapa dapat akan senang. Malaikat turun bawa ampunan dari Allah siang dan malam. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران Ini bulan-bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد خصال سنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يهتم الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع وسمي بقصي للتقاسي في بلاد قضاعة القسية صلى الله عليه إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه صلى الله عليه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فكر واسمه قريش صلى الله عليه. وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه صلى الله عليه. ابن مالك بن النذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحربية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نذار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت رائده بنان سنة الثانية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه. وعدنان بلا ريب ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه وعد به من عقد تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسطته المنتقى. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى
سقال سقيا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نساب تنسب العلا بخلاه قلدت نجومها الجوداء حبت عنك سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء واكرم به من نسب طار الله تعالى من سفه الجاهلية أورد زين العراق وارده في مولده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد سونا الاسم تركوا سفاح فلم يسبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سر نور النبوة في يسار رجلهم البكية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازداد بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سكمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السنة محال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت عكسير وغالي أنت مصباح
الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك صفي المبارد مرحبا ويرضونا يوم النصر مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فرأينا العيسى يا مرحبا مرحبا بإسرائيل إليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جل الحسين مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي قال
صل وسلم على استجيبوا دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للعدا وصلاة الله تغشى عند تحرير صدوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهدي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهدي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ربي فاجعل مجتمعنا بجوار الخير قال وادنا ما قد سألنا من عطاياك الجسد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وصلاة الله تغشى عند تقرير سطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد ومحيا كالشمس منك مضيء أسفر عنه ليلة القراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت وعتفنة أبي فخار ما لم تنله النساء وأتتكما في أفضل مما حملت قبل مريم الأنذراء مولد كان منه في طال الكفر وبال عليهم ووباء
وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف إمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعدمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه صلى الله عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang meriah ya Bapak Ibu, dimohon yang kira-kira meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendapatkan tausiah dari Al-Ustadz Muhammad Zaki SAG, kita akan tampilkan dulu beberapa tampilan dari anak-anak dari Masjid Auda. Kita tampilkan saja, dipanggil namanya. Ini adalah hafalan hadis kepada Ananda Ari, Azril, Hafiz, Rama, Syifa, Salsa, dan Afika. Silahkan tampil ke depan. Bapak Ibu tolong tepuk tangan yang meriah. Ini adalah tampilan anak-anak yang sudah lama berlatih. Silakan deh sini. Iya. Coba dicek dulu namanya. Sini, geser ke sini, geser ke sini. Ya sudah sini. Ini perempuannya di sini, anak ceweknya. Iya. Mana Ari? Ari ada, Azril ada, Hafiz, Rama, Sifa, Salsa, dan Afika. Sudah siap? Sudah siap ya? Mic-nya ada nggak Pak? Ya Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah sekali lagi biar mereka nggak gugup. Ya, sudah siap ya? Mari kita dengarkan. Siapa yang mimpin? Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqul la'inainil lazi yataghalla fi tariqin nasi aw fi zillihim. Artinya, hindarilah olehmu dua perbuatan yang terlaknat, yaitu buang hajat di jalan umum atau di tempat mereka berteduh. Hadis riwayat Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man haraja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Artinya barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha auha ilayya an tawadahu hatta la yabghiya ba'dukum ala ba'din. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk padaku agar kamu bersikap rendah hati sehingga tidak ada yang menyombongkan diri sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna ma lam yarham sagirana wa yuwaqti kabirana. Artinya, bukanlah termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati kepada yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullah ma yuhibbu li nafsi. Artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebagai ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti menyukai diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tepuk tangan. Iya. Memberi salamnya gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, anak-anak yang sudah belajar mengaji hadis di Masjid Audah dan ternyata inilah tampilannya. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Iya. Ini kalau Bapak Ibu ketahui, ini kalau menghafal luar biasa. Kadang-kadang setelah mengaji mereka ini menghafal di sini nih, di teras artinya dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan ini nih si Rama ini ketika ikut keliling kenceleng sambil jalan, ini membuktikan bahwa semangat untuk menghafal hadis. Terima kasih, silahkan boleh turun ke bawah. Tepuk tangan yang meriah ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih. Selanjutnya adalah hafalan surat. Hafalan surat, bersiap-siap dipanggil namanya. Yang pertama adalah Nadia, Adel, Arkan, dan Rizky. Sama Apip juga. Ayo silakan tampil ke depan. Dari situ bisa. Tadi mana? Nadia, Adel, Arkan, dan Rizky. Oh iya. Silakan naik ke atas panggung. Arkan ikut tidak? Enggak. Sudah siap? Dari siapa dulu? Dari Anza. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim min hijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nanti dulu, jangan turun dulu karena ada hadiah yang sudah disiapkan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Audah. Iya, kepada Pak Jojo, silahkan naik ke atas. Alhamdulillah. Belum lebaran sudah dapat amplop Bapak Ibu. Ya. Bisa beli HP baru. Ya. Baik, silahkan boleh turun. Selanjutnya adalah hafalan doa solat kepada Kia, Jasmine, Keke, dan Nasya. Silahkan tampil ke atas panggung. Iya, inilah dia. Masya Allah, cantik-cantiknya. Kia, Jasmine, Keke, Nasya. Iya. Ayo silakan naik sini. Iya. Geser ke sini. Iya, bagus ya. Ini adalah calon-calon anak-anak penghuni surga insya Allah. Anak-anak yang mau berada di masjid, menghafal Al-Quran, hadis, dan sekarang hafalan doa solat. Sudah siap? Sudah siap. Siapa yang memimpin? Kia yang memimpin. Ya, sama Keke satu lagi ini Keke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau amplop nggak? Mau amplop nggak? Pak Jojo amplopnya aja, yang isinya mah nggak usah. Ya. Mau isinya apa amplopnya? Dua-duanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu tepuk tangan lagi yang meriah. Ya Allah, hebat-hebatnya anak-anak kita, luar biasa. Selanjutnya adalah penampilan dari Galin yang akan didampingi oleh tim hadroh dari SMK Aska Mubarok. Aska Mubarok dari SMKN 1 Sindang. Iya. Kepada Galin, silakan tampil ke depan. Iya. Bapak Ibu, Galin ini adalah putra dari Bapak Ketua RW 08. Ya, sudah dilatih sama bapaknya. Sudah dilatih sama bapak ya? Iya. Berapa lama? Setahun ya? Iya. Jadi di rumah sering genjreng-genjring. Iya, enggak. Baik. Yang tampilkan apa? Sholawatannya apa? Oh iya, baik. Silakan. Sini duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblatah ini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu kalian, mau dapat amplop? Iya. Alhamdulillah. Silahkan kepada AA, acara mau dimulai, silahkan turun. Di sini. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua RW 08, yang kami hormati Bapak Ketua RT 28, 27 dan 26, dan yang kami hormati Ketua DKM Auda
Perumahan Green Sindang, dan juga Ketua DKM Mushola At-Tauhid Perumahan Mulia Residen, serta Bapak Ibu hadirin yang hari ini sudah hadir di sini menerima undangan dari kami, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul di sini, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirat rahimahullah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, di mana kita semua menantikan yang namanya bulan suci Ramadan. Acara tahrib kali ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur akan datangnya bulan Ramadan, dan acara ini terdiri atas berbagai rangkaian kegiatan. Untuk itu izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian tausiah agama, dan yang kelima adalah doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama kita buka kegiatan ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahyudin dan juga sari tilawah dari Ibu Eno Rahayu. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Karena itu,
Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wa ala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana Dia telah curah limpahkan pada kita taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini. Walaupun diguyur hujan, tapi kita tetap semangat untuk datang berniat tolabul ilmi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, pembawa zaman dari zaman kegelapan menuju zaman keterang benaran ini, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampailah pada kita selaku umatnya yang berusaha taat dan patuh pada ajarannya dan menunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Kang Ustaz Zaki yang dimuliakan oleh Allah, yang terhormat Bapakku Sindang yang diwakili, yang dimuliakan oleh Allah, yang terhormat Bapak RW 08 yang dimuliakan oleh Allah, yang terhormat Bapak RT 28 Perumahan Grand Sindang yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terhormat Bapak RT 2627 Perumahan Mulia Residen yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terhormat DKM Mushola At-Tauhid yang dimuliakan oleh Allah, dan bapak-bapak, ibu-ibu Perumahan Grand Sindang, Mulia Residen, dan Gelayem Pilet yang dimuliakan oleh Allah. Saya berdiri sini atas nama panitia atau DKM Masjid Audah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu warga Perumahan Grand Sindang atas berkat dukungan, baik dukungan materi, tenaga, pikiran. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu dukungannya, tidak akan terlaksana acara yang meriah seperti ini. Saya dari DKM hanya mengucapkan alhamdulillah, hanya Allah yang bisa menggantikan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan digantikan dengan beribu-ribu kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi pentas dari anak-anak, itulah santri-santri dari Masjid Audah. Insyaallah kedepannya akan lebih bagus atau lebih baik. Mudah-mudahan orang tua anak-anak tadi bisa mendukung untuk untuk melancarkan jalannya pendidikan di Masjid Audah.
Ini acara yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Kami dari DKM Masjid Audah tidak henti-hentinya pada warga perumahan Grand Sindang akan merepotkan terus selama bulan suci Ramadan, baik dari segi tajil atau bukber dan mungkin ada gugah sahur. Mohon jangan sampai ada yang merasa terganggu, karena di bulan suci Ramadan mari kita hidupkan, mari kita meriahkan, mari kita sambut bulan suci Ramadan. Kita meriahkan masjid dengan tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Kita meriahkan, jangan sampai ada yang terganggu, mudah-mudahan ibu bapak sekalian. Mungkin saya tidak panjang lebar untuk berbicara, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Ada pantun sedikit, kalau makanlah roti jangan sambil berdiri, kalau jatuh nantilah rugi. Jagalah hati, sucikan diri. Kita sambut Ramadan sebentar lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joco selaku Ketua Panitia sekaligus juga sebagai Ketua DKM. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang terlewat oleh Bapak Ketua DKM. Tadi udah ngomong sebenarnya, mohon maaf. Tapi katanya udah kasih, nanti aja. Baik. Selanjutnya sambutan kami persilakan kepada Bapak Ketua RW 08. Kepada Bapak Ahmad Tohari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Muharram Al-Ustad Bapak Muhammad Zaki SAG. Yang saya hormati segenap jajaran kepengurusan dari RT 26 27 Perumahan Mulya Residen, Ketua RT 28 Perumahan Green Sindang, Ketua DKM Audah, Ketua DKM Mushola At-Tauhid, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, warga RW 08 Perumahan Green Sindang dan Mulya Residen yang kami hormati dan banggakan. Pertama dan yang paling utamanya, lazimnya insan yang beriman, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, umur panjang, manfaat barokah, hingga dapat dipertemukan oleh Allah di halaman Masjid Audah ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan tausiah agama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini menuai keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat yang mudah-mudahan kita selaku umatnya akan senantiasa istiqomah mengamalkan risalahnya dan berharap di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Untuk mengefisienkan waktu, tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, selain yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap kepengurusan DKM Audah di bawah komando Bapak Jojo Nurdijo yang telah menyelenggarakan kegiatan pengajian umum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Ini adalah eksistensi masjid
sebagai barometer untuk menyiarkan kegiatan dan kemakmuran Masjid Audah. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi untuk kemakmuran masjid kita. Dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan gembira, dengan senantiasa kita rindukan kehadirannya, dengan senantiasa bersyukur agar kiranya rangkaian amaliyah di bulan suci Ramadan dapat kita tingkatkan daripada tahun-tahun kemarin. Dan tentunya semua apa yang menjadi hajat-hajat kita, warga RW 08, Perumahan Bin Sindang Mulia Residen, senantiasa dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wujud kebersamaan. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan yang dibangun di bawah RW 08 Perumahan Mulia Residen, Perumahan Green Sindang, dan bersinergi dengan DKM Audah, DKM Mushola At-Tauhid di bawah komando RT 262708 akan menjadikan warga RW 08 menjadi lebih baik, lebih berkah dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ke depan sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang, manfaat barokah, disejahterakan kehidupan kita dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Ketua RW 08 mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada segala sesuatu yang kurang berkenan dalam kepengurusannya, dan mewakili Bapak Kubu Desa Sindang menyampaikan permohonan maaf bahwa beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena berbenturan dengan kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau nitip salam dan hormat untuk warga Perumahan Green Sindang dan Mulia Residen, juga Glayem Village. Mudah-mudahan mari kita simak apa yang nanti akan disampaikan tausiah agama oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Zaki, Sarjana Agama. Kita simak, kita dengarkan, dan mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita tentang keilmuan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.